voi hi March ni som pan hi kum sang ni som ni pangania session nei lai mek ani chuti live mek chuanin hei assembly house kota congress lampang party mi le sa te chu pungun yen chunga thlawang hawin an lo pung khom ani oma inen chinteng a ole assembly session a kan si min pungu lian chunga mi mal taka beina congress kalaken ngoi loving ngoi lo na lan kira helai ngoi te congress chalai te arun te hemi video kelen big lo ni ma sen melken kenin anwar chalai lem lo emo ti chu rilro chen lo mani poni se enzel te ai na assembly house ko ta lung oi lo na lan ki ran tuma police nan lo tanga ignore planeri chặt rau cái này an thisen te chhuak do nual me ake poni se mob rule hi nia kan han tile mai thin po mob rule hi dan kal ani ti te poi kan hria ta thaw me ta chonin ki lo thei lovin an mani zo ken nor chiam maya chumi lo danga lo titur ki chuanin enge police te po ken tiang te han lekania ta khenin loin hlap fu pal te po lo thei lo ve bokania an mani zo ken nor chiam masa khania poni sela inen zel tenga zia lo tak zet setani ke bị phần như thế anh chỉ sẽ thuộc cái dòng dây mà kan ti top le lo ka nge khi tiang ang din muna an din to khi chuanin police te tan khianin an tiang te mo khi tiang khi lek lo thei lo khianin an siam ve bokani dik tek chuanin i congress lampang hi han pung khom se thil poi chuni hau lowa congress lampang thalai te anin tia maro chu amop rule kimi in nor boy ang zonga thila han ti taka khi chuan entina tu nami an fencing ti me tengo hemi anin tan na te poi ti tlang se han sutlang se police lampang tan khi chuanin lo thei lowa putin thak na kha athleng lo thei lo ve bokani chu mo chu kan the thiam ve nga ya ei demonstration han nei te pon sitting demonstration te pon nei thina then kha chuanin chu chuanin an lung oilo zia kha
ati lang chiang to viau tho khata chon hei congress lampang thalai te jing han kan ina then khat te hi chu upave to tak tak te hei tilai mi te mo kapu upato thonu tuk he tiang te han ni chu wang chonin tianga boina chau chhuak zong le tianga han ti hi chu fu lo via win ka she engemaw poi thui zok te po thlengang ti hlo mani tuna hianin anin nor ania lo nor tlang tang se mo khamia wang khanin kutin thangna te poi thleng lo thailo ni kha thisen chuak pani chun oma zelo takzet set kati kha thil khamo tuna me che auri kha in she chonin khate rival khan in du chunin au the ma zeron nor lui kha chu ati chi lovani anti ve lom lama dik tak chun an thlang loka hianin session an nei me kania chuwang chuanin hetiang zong an tilui vak mai hi lung oilo ani kha chuan ti mai theng an lung oilo na kha chu an she thiam om lutuka ti mai theng lung oilo pungkhom te chu thil om lo poni hau lo maro chu kitianga in nor boy zonga a choma sa zonga han om lai khi afu che lo bokani ti chuanin an thuke na hi han chhut taila assembly session a khanin pulal mon puya punte khanin zona a zotani puvizir sanga hin eng case nge nei chumi chana chuan case pani alo nei pakhat chu ama case ani pu khata han pusi ngun lian chunga tel reng reng lo maro chu case pakhat zo ka khan pusi ngun lian chunga telna case kha om tani chu alis poi karon tilanga nge na tiang anga borok an ron hotta ka chuan an tilang lo tiang tilang du lo viau thina hei hi tuna an case soi chu ani tani he thil hi pusi ngun chunga khan ka shelo atia maro chu alo nei reng thu kha chu nuwa khanin thu thar la khom tu te kha akoma ta khanin a soi tani maro chu a shelo hi ammak kati top thailo ke chono a shelo an ti miau si choni shialo wati nga thu chu omlo maro chu kan sei ve thei phak to ka chuan a shelo hi thil makani chu thilom thei pakhat oma a shelo tak tak ani theya wa pakhat ka the pa ni ne a shelo tak tak ani theya a pani le na chuan a shelo der ani thei dik tak chuan case nei lo anga lan du wang khan alo shelo der ve tla thei bokani he thilian en ula hei MLC 19 of 2020 ani MNF sarkar hun lai de to kha ani arei to wang khop mai tuna kum sang ni som ni panga ania a chemi lo hi thil mak top chunin ka he tiang case han chet lo hiru na case han chet lo hi zuta chun he nu la he engwai nge pusi ngun lian chunga en 14 others ai tin chan kan ti chuan pusi ngun lian chunga hi aming lang masaberani respondent mo he respondent number 1 ani wang maya chun 14 others khani ma se ta hi chun case an la chui thuk lutuk lawa heti hun lai hemi order and notice a hi chuan a han chui theizela khanin mithang som pali te khanon lang ta ni chu omzia chu som panga ani don ti na ni pungunien chunga tel khan pungunien chunga chiar tel lovin pusi ngunien chunga en 14 others kharon ni ta chiani ti chuanin hei han enzel taila mo han enzel taila eta hian he copy hi lo en ula tu ne na gen serve copy forwarded for information and necessary action to Puvi Zoram Thanga President Vigilance Committee Long Tlai District Tite Pani na lom zui he ma he Pusi ngun lian chunga ex Chief Executive Member Lai Autonomous District Council Long Tlai Tinya Ichuan Puvi Zir Sanga ex Chief Executive Member Lai Autonomous District Council ani mitang hizukan envek lawang tichuanin heta hen copy forwarded for information and necessary action in tia hianin heng zong hena hen copy hian forward vekani hemi copy hi tichuanin hemi po hian soi thui viau tur chuam diktak chon hen sumti chingpen zong te details engkim ain ziak vekani tichuan hemi englo hi hemi case details han en chuanin ACB ko ta hlan ani ti kha hemi lok ayukta website a hian in muthei main karinga chu karon tilang kherlo meinga hedula hemi case number hi lo type ula MLC 19 of 2020 type ula in muthei main karing englawa khan lok ayukta lampang website a khan in muthayang na case status kha SCB kota omani tichuanin SCB khanin inquiry te pon tia he tilai a hianin pusi ngunin chungan ka shel lovan ni atia hi atang rei ngamangem nge atang rei thei viau zo kang ti ro chu an che ho lova
ma se hemi le kha tanga alanda na ringot po hianin copy serve ania information and necessary action tinia puvi zir sang hi chuan a hmu chiang ani engwai nge hmu chiang kan tina chan kan ti chuanin aron sei to ang khan video pakhat koron buatsaih to a kata khan affidavit an file khanin chiang takin ain je kani chu hi puvi zir sanga affidavit kha ania karon tilang vek to he thili chu puvi zir sanga affidavit a hin ani hi chuanin je panei lem lo dik tak chuan ani na ang khan a soi mai pending criminal case ani le nei lo a hianin ani thua kha aron ziak ani chu heta hian ti chuan hemi hi ani ta ni a case kha ti chuan heta pon in ziaka pusi ngu len chunga soyang deuh takhanin bypass road upgradation of longklai town ti mo konge council veng to thingka bypass road ani hei a hra chiang viawani pusi ngun len chunga khan atira a hoi ang ai khanin a chhang a tlat lo heta hen a soi a tlat lo ani mo chuta chuanin pusi ngun len chunga hianin thiam achang lawang po kan ti chuang lawa alo thiam thei hemi case a hian in nam noina anei lo tak tak ani chuan a thiam ngei bokanga chuti lai chu ani poimo lai zo ka chu a thiam lawang kan ti lawa a thiamang kan ti hek lawa tuna kan thulai mu ber zo ka chuanin thiam achanga e ruwe kan vati chuang lo a e ru lo ve po kan ti chuang lo thiam achang lawang po kan ti chuang lo ma se he affidavit a hian case kan ni lo wani ati lai hi a poita ni mo tilai tak chu ni kan sei zo ka chu engpo ni sela pusi ngu len chunga affidavit hi kan en veka case nei thu pending case nei thu engma aziak lem lo ti chuanin puvi zir sangai ro chuan hemi pending case a hen cheng takin aron ziak langa chu hemi case hi ania ti chuanin pusi ngu len chungan ka hrelo wani ati hi ammak le zolna achu copy forwarded for information necessary action number 2 na hian an forward te zinga hian pusi ngun len chunga hi oma ale kha tur hian konga bo nge nia alo dong tu hianin a hrelo der nge chu kan threto big lo mo amak tel tel ni he thili han chu chen chuan ti chuanin an soilar mai chu diktak chuan kan chief minister khanin a vovani ti te pokha news a han ka moni maro chu vo na tong kam kan muem case nei le nei lo puvi zir sanga na nei le nei lo an zota khami related ha khan tuna hian pusi ngun len chunga en 14 others case ani wang khan ata khanin puvi zir sanga awma chumi case a chuanin inzia dan kharon soya pusi ngun len chunga ming kharon lang lo thei ta lawani chu mo ti chuanin chuta chuanin hei nen taula ama poya ming hi serial number 1 a oma hemi wang hianin ka soyang khan a thiam lawang kan ti haulo ti chuanin kan chief minister khanin na chu tiang chu nia charge sheet te po pay fill thokatani to a anticipatory bail deal te po fu view o me a han ti kha in vo na mo anti tlat maya in vo na ni pon lang lem lova thuron anin pe te po ati zok theimang chu vo angai lem lo hemi chungchanga hian case kal dei to dik tak chuan hei kum sang ni somni tanga case kal dei to khania kan chief minister ina athunei na pialamani mizoram lok ayukta hi mo court te po ni se anthunei na pialam pang ani towa chuta chuanin information na pe ni advice pe ni ti kha an thathiam lo tlat lai hi makang renga ti chuan amak le zol zo ka chu pusi ngun nen chungan ka hrelovani atilai taka hi amak le zola pusi ngun len chung hen a hre tak tak nge tak tak lo ti hre chiang theitu tur chu amma ani thorolin heng respondent sang puvi zir sanga vl moka f sang lura ti te f lom sanga ti te tiang sang hi an niang chu hemi case hi chip pot tul ka ti lem lo khaba kha chu koran sei lem lawang maro chu nakina chip atul ani le kan naron chip le thung don nia izong kha thum video chu ni sela congress lampang atangin thisen in chuana mo khami awanga thisen chuak ten oma apoi tak zet kha tiang kha thleng non to lo sela adu veu mai